Zamislite da imate tajnu moć koja može pretvoriti svaki izazovan zadatak u nešto što jedva čekate uraditi. Moć koja može transformisati dosadne obaveze u uzbudljive prilike za napredak, a naporne zadatke u stepenice ka višem nivou vašeg razvoja. Zvuči nemoguće, pa vaš mozak već posjeduje tu moć, ali je moguće da je trenutno koristi na pogrešan način. Danas ćemo zaroniti duboko u neurologiju motivacije i otkriti kako reprogramirati mozak da zavoli raditi teške zadatke. Ali prije nego što vam otkrijem kako hakovati dopaminski sistem, moramo razbiti jednu veliku zabludu. Dopamin nije ono što mislite. Ljudi često misle da je dopamin molekul zadovoljstva, kao da je to neka magična hemikalija koja čini da se osjećamo dobro. Ali stvarnost je fascinantnija. Dopamin je mnogo više od toga. On je poput kontrolera jačine želje u našem mozgu. Ima ulogu dirigenta koji upravlja četverodjelnom simfonijom naših navika i ponašanja. Ova simfonija se sastoji od 4 ključna takta. Nadražaj ili okidač, nešto što privuče našu pažnju, žudnja, odnosno želja koja se javlja kao odgovor na nadražaj, reakcija, to jest ponašanje koje slijedi, i nagrada, zadovoljstvo koje dobijemo. Pogledajmo kako to izgleda u praksi. Društvene mreže. Nadražaj, vibracija telefona. Žudnja, luči se 80 jedinica dopamina. Reakcija, otvaranje notifikacije, i nagrada, novih 20 jedinica dopamina, ali često praćeno razočaranjem. Ali evo gdje stvar postaje revolucionarna. Naš mozak luči najviše dopamina u drugoj fazi, tokom žudnje, a ne tokom nagrade. Dopamin je poput navigacionog sistema koji ne određuje gdje ćemo stići, nego koliko jako želimo tamo stići. Razumijevanje ovog mehanizma je ključno jer nam otkriva zašto je toliko teško oduprijeti se iskušenjima modernog doba. Živimo u svijetu gdje su nadražaji svuda oko nas i koji konstantno aktiviraju ovaj sistem. Svaki put kad podlegnemo malim iskušenjima, bilo da je to notifikacija, brza hrana ili beskrajno scrollanje po društvenim mrežama, mi zapravo programiramo svoj mozak da očekuje momentalne nagrade. Ali šta ako bismo mogli preusmjeriti ovu moćnu neurohemijsku silu i iskoristiti navedeni mehanizam da radi za nas? Šta ako bismo mogli hakovati sistem tako da naš mozak počne žudjeti za aktivnostima koje nas zapravo vode ka uspjehu? Prije nego što vam otkrijem kako reprogramirati sopstveni dopaminski sistem, dozvolite mi da podijelim priču koja će vam pokazati zašto je ovo možda najvažnija vještina koju ćete ikada savladati. Prije nekoliko godina moj mozak je bio poput računara koji je zaražen malverom momentalnog zadovoljstva. Svako jutro bi počinjalo istim ritualom, odlaganje buđenja uz zvuk alarma bar 5 puta, instinktivno posezanje za telefonom čim uspijem da otvorim oči i beskrajno scrollanje kroz društvene mreže ili čitanje vijesti. To je bio moj prvi jutarnji dopaminski boost. Mislio sam da mi te male količine digitalnog zadovoljstva pomažu da se pokrenem, ali sam zapravo programirao svoj mozak da traži sve lakše i brže načine da dobije dopaminsku dozu. Bio sam poput igrača koji konstantno koristi šifre u igri. Dobijao sam nagrade bez stvarnog napretka. Rezultat? Svaki put kad bih sjeo da radim nešto važno, bilo da je to pisanje, istraživanje ili rad na novom projektu, moj mozak bi se pobunio. Zašto da se mučimo, govorio bi, kad možemo dobiti instant zadovoljstvo na samo jedan klik od nas? Ali onda sam otkrio nešto što je promijenilo sve. Kratak vodič kroz dopamin. Dopamin nije samo molekul zadovoljstva. On je naš unutrašnji sistem nagrađivanja. Zamislite ga kao operativni sistem mozga koji određuje prioritete, motivaciju i fokus. Ključna stvar je sljedeća. Dopamin ima ogroman utjecaj na to šta naš mozak postavlja kao prioritete. On je poput softvera koji odlučuje koje će se aplikacije pokrenuti prve i koliko će resursa dobiti. Na primjer, kad očekujemo nagradu, dopamin počinje da raste. Taj rast dopamina stvara fokus i motivaciju i najvažnije od svega, dopamin određuje šta će naš mozak postaviti kao prioritet. Problem nastaje kada konstantno hranimo mozak momentalnim nagradama. Kao da ciljano instaliramo virus u naš operativni sistem koji preusmjerava svu energiju na beskorisne programe, ostavljajući premalo resursa za ono što nam je zaista važno. Ali postoji način da reprogramiramo ovaj sistem i to počinje s jednom jednostavnom, ali veoma moćnom strategijom. Moć rutine i mini rituala. Zamislite svoj mozak kao super računar koji se svakog jutra resetuje. Prvi programi koje pokrenete odredit će kako će funkcionisati ostatak dana, odnosno postavit će temelj za ulazak u stanje produktivnosti. Evo ideje kako da optimizujete svoj jutarnji motivacioni sistem. Posmatrajte trenutak buđenja kao vašu prvu pobjedu dana. Kad alarm zazvoni u 6 ujutru, to nije samo poziv na buđenje, nego je prva bitka sa kojom se suočavamo tog dana. Svaki put kad se probudimo sa prvim zvukom alarma, naš mozak registruje malu pobjedu i luči dopamin.
Mini zadaci su poput stepenica koje vode ka uspjehu. Napravite listu malih, lako izvršivih zadataka. Na primjer, namjestiti krevet, popiti 2 čaše vode, istuširati se hladnom vodom i stezati se 10 minuta. Svaki završeni zadatak daje nam novu dozu dopamina koja nas priprema za veće izazove koji su pred nama. Rutina je naša osnova za motivacioni ritam i od važnosti je da ne preskačemo korake. Dnevna rutina je poput kombinacije različitih udaraca u borilačkim sportovima. Što je više vježbamo, postaje moćnija i prirodnija. Balans između bola i zadovoljstva. U svakoj velikoj priči glavni junak mora proći kroz izazove da bi postao jači. Isto važi i za naš mozak. Nelagoda koju osjećamo kada radimo teške stvari nije naš neprijatelj, ona je naš najmoćniji učitelj. Razmislite o ovome. Kada biramo između trenutnog komfora i dugoročnog napretka, mi zapravo biramo svoju vlastitu vrstu bola. Možemo izabrati bol discipline ili bol žaljenja. Razlika je u tome što bol discipline teži svega nekoliko grama, dok bol žaljenja teži tone. Ljudi koji postižu mnogo nisu eliminisali nelagodu, oni su je pripitomili. Pretvorili su je svog najvećeg saveznika. Na primjer, jutarnje tuširanje hladnom vodom nije samo test izdržljivosti ili hrabrosti. To je svakodnevna mini borba koja trenira naš mozak da se suoči sa nelagodom. Svaki put kad izdržimo nekoliko minuta pod mazom hladne vode, naš motivacioni sistem postaje jači. Ali šta ako vam kažem da je ovo samo prvi nivo u reprogramiranju mozga? Zamke instant zadovoljstva. Naš mozak je kao sofisticirani AI sistem koji konstantno uči iz iskustva. Problem je što moderne tehnologije instant zadovoljstva hakuju ovaj sistem učenja. Zamislite dopaminske receptore kao antene koje hvataju signal motivacije. Svaki put kad se prepustimo instant zadovoljstvu, te antene otupe. Kao da gledamo film u brutalno visokoj rezoluciji i onda se odjednom slika prebaci na video format koji je bio dostupan na telefonima iz ranih početaka 21. vijeka. Evo šta se dešava. 10 minuta scrollanja na društvenim mrežama vodi ka 2 sata smanjene motivacije za rad. 5 minuta zadovoljstva koje nam nudi konzumacija brze hrane uzrokuje drastičan pad energije i fokusa. Video igre nas uče da uz beznačajan trud dobijamo momentalne nagrade što dovodi do reprogramiranja mozga da očekuje lake pobjede. Ali postoji rješenje. Umjesto dopaminskog detoksa, koji je poput isključivanja cijelog sistema, potrebno je da se fokusiramo na obnovu dopaminskih receptora, odnosno dopaminsku resenzitizaciju. Strategije dopaminske resenzitizacije. Pravilo 5 minuta odnosi se na uzimanje kratkih pauza između većih zadataka, ali umjesto scrollanja ili čitanja vijesti, u pauzama je neophodno praktikovati prisutnost. Ovo možete postići kratkom šetnjom, istezanjem ili jednostavno samo disanjem. Na ovaj način dozvolit ćete vašem radnom procesoru da se ohladi bez da ga opterećujete novim programima. Poslijepodnevni reset podrazumijeva 20 do 30 minuta odmora, odnosno ležanja u krevetu. Ne morate čak ni utoniti u san. Naučno je dokazano da ovakav vid odmora može povećati dopaminske rezerve za 65%. Zamislite ga kao punjenje baterija vašeg unutrašnjeg motivacionog sistema. Fokus na jedan zadatak. Multitasking je poput pokušaja da pokrenemo previše aplikacija odjednom. Mozak na ovaj način troši više energije na prebacivanje između zadataka nego na izvršavanje zadataka. Završite jedan program prije nego što otvorite drugi. Fizički temelji motivacije. Naš mozak nije samo softver, nego je kompleksan bioračunar koji zahtijeva optimalne uslove za rad. San je naša prirodna obnova sistema. Bez 7 do 9 sati kvalitetnog sna, mozak ne može raditi na optimalnom nivou. Tokom sna naši dopaminski receptori se obnavljaju i ukoliko nismo dobro spavali, funkcionisat ćemo sa smanjenim kapacitetima. Jutarnje sunce je naša prva prirodna doza dopamina. Idealno bi bilo da unutar prvih sat vremena nakon buđenja izdvojimo 10 do 20 minuta izlaganja jutarnjem suncu. Ovo može biti u formi lagane šetnje sa psom ili jednostavno gledanjem kroz prozor. Na ovaj način pokrenut ćemo optimizaciju sistema čim ustanemo, što će se pozitivno odraziti na proizvodnju dopamina. Fizička aktivnost je poput hardverske nadogradnje našeg sistema. Kada bi se efekti kardio- težinskog treninga mogli postići uz pomoć jedne pilule, ta pilula bi bila najpopularniji lijek na svijetu. Fizička aktivnost, između ostalog, pojačava osjetljivost dopaminskih receptora i stvara nove neuralne konekcije. Nutritivni pojačivači dopamina. Kao što svaki računar vrhunskih performansi zahtijeva kvalitetno napajanje, tako i naš mozak zahtijeva premium gorivo. L-tirozin je aminokiselina koja je prekursor za proizvodnju dopamina. Nešto poput posebnog pojačivača performansi našeg dopaminskog sistema. Konzumacija hrane bogate L-tirozinom omogućit će optimalne uslove za rad i beskonačnu motivaciju.
Razmislite o tome da uključite neke od sljedećih namirnica u vašu svakodnevnu ishranu. Jaja, sir i riba, legendarne namirnice bogate L-tirozinom. Piletina, ćuretina i teletina, visoko kvalitetni izvori proteina sa većom količinom L-tirozina. Grah, orasi i cjelovite žitarice, dopunska hrana za stabilnu proizvodnju dopamina. Bonus savjet, kombinujte ove namirnice sa zdravim mastima koje se nalaze u avokadu ili maslinovom ulju za maksimalnu apsorpciju L-tirozina. Konzistentnost, ključ ka beskrajnoj motivaciji. Zamislite svoj život kao knjigu koja se piše svakog dana. Svaki dan je nova stranica, a konzistentnost je pero kojim pišete svoju priču uspjeha. Ključni elementi vaše životne sage o beskrajnoj motivaciji su dnevni rituali. Jutarnja rutina je poput prvog poglavlja koji pišete svakog dana. Svaki završeni zadatak predstavlja novi ispisani paragraf. Dosljednost u obavljanju dnevnih rituala je kao ritam koji drži čitaoca, odnosno vas, zainteresovanim da nastavi dalje. Praćenje napretka. Vodite dnevnih svojih pobjeda kao mapu pređenog puta. Svaki put kad izvršite određeni zadatak, markirajte ga. Na ovaj način omogućit ćete konstantan priliv dopamina u vaš sistem. Svaki dan je prilika da dodate novi detalj u vaš dnevnik pobjeda. Postepeno povećavajte izazove kako biste pisali zanimljiviju priču i održali motivaciju za dalje. Dugoročna strategija. Veliki ciljevi su poput planina na horizontu. Razbijte ih na male staze koje možete lakše preći. Slavite svaki osvojeni vrh, ma koliko mali bio. Umjetnost ravnoteže. Finalni protivnik u avanturi dopamina i beskrajne motivacije nije vanjski izazov, već postizanje savršenog balansa između napora i nagrada. Balans možete posmatrati na sljedeći način. Odnos između uloženog i dobijenog. Teški zadaci osiguravaju veće nagrade. Mini pobjede doprinose konstantnom protoku dopamina, a balansiran pristup garantuje održiv progres. Sistem ličnih nagrada. Kreirajte vlastiti sistem nagrađivanja. Nakon velikih dostignuća, dozvolite sebi da se počastite. Ali zapamtite, nagrada koju sebi dodijelite treba biti proporcionalna izazovu koji ste riješili. Ažuriranje sistema. Reprogramiranje dopaminskog sistema nije brza nadogradnja softvera, već je temeljno prepisivanje osnovnog koda vašeg operativnog sistema. Kada konačno pokrenete optimizovanu verziju svog sistema, svaki sat proveden u ispravljanju grešaka će se višestruko isplatiti. Ne zaboravite, vaš um je poput matične ploče, način na koji ga programirate određuje kako će raditi. Vi ste glavni administrator svog sistema, a ne sporedni korisnik. I svaki dan je nova prilika za pokretanje bolje verzije sebe. I zapamtite, cilj nije da isključimo sve programe koji nam pružaju zadovoljstvo. Cilj je da postanemo glavni programer svog operativnog sistema, a ne korisnik zarobljen spam obavještenjima i pop-up reklamama. To je razlika između nekoga ko je napisao vlastiti kod za beskonačnu motivaciju i nekoga ko samo preuzima gotova rješenja sa interneta. Nadam se da vam je ovaj video otvorio nove perspektive i razotkrio alate koje možete iskoristiti za hakovanje dopaminskog sistema i otključavanje beskrajne motivacije. Ukoliko vam se video svidio, zamolio bih vas da ostavite like i da se pretplatite na kanal. I jedno važno pitanje za kraj, na koji način hakujete vaš sistem motivacije? Podijelite vaše iskustvo u komentaru. Do sljedećeg gledanja, pozdravlja vas kognitivni haker, saveznik u razvoju vašeg umnog potencijala.